Dakle, za ovaj trik ću da vam pokažem, mislim za ovaj video ću vam pokazati jedan sjajan trik za koji će mi trebati, dakle, 2 kockice i 2 špila. Ovdje imam Arcane špil karate, dakle ću ih pomešati. I imam Bicycle plavi špil karate i njega ću da promašam. Ovako. I sada uzet ću iz ovog špila Jokera, evo mi Joker, tako. I iz ovog špila, iz Arcane špila ćemo izabrati 2 karte brojeva. I sada ja bih dao gledalcu da sam izabere karte brojeva, ali pošto ga nemam, ja ću uzeti i baciti ove 2 kockice. I, dakle, sada sam dobio broj 8, kao što vidite, osmica, tako da ću da izvadim osmicu, evo je, nije bitan znak. 8. I ajmo to još jednom da uradimo. Ponovo 8, kao što vidite. I, ajde samo da izvadim, evo, druga osmica. I sada mi ostatak ovog špila više neće biti potreban. I, sada ću izvaditi Jokera, osmicu i još jednu osmicu. I, sada ću dodavati onoliko karata koliko treba da bi stigao do 12. Dakle, ovdje imamo osmicu, znači idemo onda 9, 10, 11, 12. I zatim ovo sastavim, stavim osmicu tu i ostatak špila na vrh. Zatim ovdje imamo osmicu i Jokera, dakle idemo za osmicu 9, 10, 11, 12. Ponovo uzmem sastavim, stavim osmicu tu i ostatak špila na vrh. Sada za Jokera ćemo mi da izaberemo neki broj od 1 do 10, ajde da vidimo koji. Dakle, ovdje imamo broj 6, kao što vidite. Tako, i dakle onda idemo s ovim 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sastavimo i Jokera stavimo tu. I, ajde sada ću raširiti karte i da vidimo šta sam dobio. Šta smo dobili. Dakle, imamo kartu iznad osmice. Imamo kartu iznad osmice, zatim imamo kartu iznad druge osmice. I imamo kartu iznad Jokera. Tako. I, sada, ajde da vidimo šta smo ovdje dobili. Dakle, vidjeli ste da sam ja bacao nasumično kockice, mogo je bilo koji broj da izađe i za ovu kartu i za ovu i mogo je bilo koji broj da vredi Joker, ali vredili su 8, 8 i 6. I, dakle, mi smo baš sad stali na 3 dame. I ajde da probamo da dovedemo i posljednju damu, dakle ovdje imamo 8 i 8, to je 16, i Joker smo rekli da vredi 6. Dakle, onda idemo 8 plus 8 i 16, plus 6 je 22. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 karta je posljednja dama. I to nije to. Dakle, vidjeli ste, ja sam bacao kockice, ponovo kažem, izleteli su neki brojevi, mogo to zaista da bude bilo koji broj, ali baš su bili ovi. I vi ste me zaustavili, dakle, ispalo da ste me zaustavili na 4 dame. Ali vi ste mogli samo na 4 dame i da me zaustavite, zato što je ostatak ovog špila potpuno prazan. Dobro, nadam se da mi se svidio ovaj trik, ako jeste, naravno lajkujte video i u sljedećem videu ću da vam pokažem kako se ovaj sjajan trik radi. To je to, hvala na pažnji i doviđenja.